our viewer Unontlanta shared that she dreamt of having a little baby and really wants to know, does this really mean ukuthi uzoba nengane or kwenzakalani? Asike silalele. Morning TMS family and Pastor. I'm Nonhlanhla. Ngicela kubuta ukuthi uma uphupha unemntwana lomncane kuchaza kuthini Pastor? Pastor, ingabe kuchaza kuthini? Inkinga yadadewethu la akayivezi context ngoba in context is very important. So uchaza nje uphupha nje enengane encane. Befanele vezi context so that sizobona ukuthi yenza le ngane uyithola uyayibeletha uyayithola nathi uyibona kwenzakalani ngale ngane futhi yabona so la sizobona ngoba phela kumbe uthi ingane iwuphawu ingasho into eyiningi iyodwa yabona so asenze kanje ingane iyabe isibusiso umuntu umephupha enengane encane uma ingane iyinhle ibonakala iyinhle ihlanzekile uthola ukuthi kumkhomba nje isibusiso nenhlanhla suke ezoba nayo yayibona kodwa kwabanye abantu ingavela futhi ingane ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu owembethwe imimoya noma zidala zabantwana makuthi mangathiwa mhlawumbe iphupho selihlezi nakho kubuya limvezele siyakho mdala mhlawumbe ngeze kumuntu ombethwe imimoya yabantwana idala zabantwana yabona ingavela futhi makuthi libuya kaningi futhi mhlawumbe lo mntwana loyo umntwana ongekho esimeni esifanele nesikahle kuye kukhomba isikhathi ukuthi mhlawumbe ikhona imimoya spiritual child yes ngabe spiritual child ufuna mhlawumbe uyigeze into uyilahle isuse kuwe ukhulekise ube delivered from lo moya lo yayibona so kuba kuningi lokho kwengane so but akasingezanga icontext yephupho la ukuthi bekwenzakalani iqale kanjani ukuze kufike sibone ingane yabona kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe kuyisibusiso kuye asithembeke Pastor and esingakusho futhi ukuthi maybe ngabe bathumela ama voice note sicela nje nithi ukungena kabanzi kulolu daba nicacise nisinike icontext so that uPastor akwazi ukuthi futhi asize kakhulu.